Yes, twaje rero abakunzi b'Intare Official, mukomeze mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, Uwiteka akomeze abongeze umugisha udasaza. Icyo nabifuriza rero ni ugukomeza kuba mu buzima bwiza, gukomeza kuba mu mutekano, tunasengera abavandimwe b'abakongomani bari mu bice bigiye bitandukanye, yaba hariya muri za Bibwe, yaba za Kinyana, yaba za Mweso n'ahandi hose. Abo bose mbifurije kugubwa neza. Reka twifurize abari muri Uvira, muri Mwenga, abari muri Fizi, abari muri Shabunda, abari muri Kabare, abari muri Karehe, abari muri Masisi, abari muri Rucuro, abari muri Warikare, abari muri Rubero n'ibindi bice byose byamaze kuba libere. Nyiragongo sinyibagiwe, umujyi wa Goma singwibagiwe, umujyi wa Bukavu singwibagiwe, n'abandi aho bari hose ndabasuhuje. Mugira amahoro, mugira umugisha w'Uwiteka. Naje rero njye Mr Clever Bemba cyangwa Bwana Bemba nkuko Claude yakundaga kubinyita, ati Bwana Bemba. Mbazaniye amakuru yihutirwa. Koloneli Irakiza wa FRDC waruzwi ku mazina ya Gifaro yabashije kwicwa na FRDC ubwo bamusangaga ku ndaya yabo. Imirwano iracyakomeye muri Mwenga, abaturage bakomeje gutabaza. Turaza turebere hamwe aho urugamba rugeze, turebere hamwe aho urugamba rugeze muri Shabunda, turebere urugamba aho rugeze muri teritware ya Warikare na teritware ya Masisi. Ibyo byose turaza tubirebere hamwe. Tumara kubirebera hamwe, ariko reka manzirize kuri no breaking news y'uno musirikari wa FDNB wishwe. Ni koloneli w'ingabo z'u Burundi yarashwe n'abasirikari ba FRDC nyuma yo kubarongorera indaya. Koloneli Manirakiza bakunze kwita Gifaro yarashwe ubwo abasirikari ba FRDC bamusangaga ku ndaya yabo yitwa Jackie mu mujyi wa Uvira mu masaa 5 z'ijoro ryakeye kuwa 29 z'ukwezi kwa 11. Bamusanze mu kabari gakomeye muri Uvira ari kumwe n'iyo ndaya yabo. Bivugwa ko yanabyaranye n'umwe muri bo, yanabyaranye n'umwe mu basirikari ba FRDC. Niko kurakara Gifaro bamujyana muri 300 uvuye muri metero 300 uvuye kuri ako kabari bamurasirayo. Muri iki gitondo iyo ndaya yatawe muri yombi n'abasirikari bakomeye b'u Burundi ngo atange amakuru y'abarashe mugenzi wabo. Ingabo z'u Burundi na FARDC zikomeje kusakirana muri byinshi nyuma yaho hari n'indi mirwano yabahuje muri iki cyumweru igahitana abasirikari benshi ku mpande zombi bapfa kuyobora umujyi wa Uvira. Ubundi ntabwo ari ubwa mbere ingabo z'u Burundi zinarasana na FARDC, kuko n'ubundi hari ibintu byinshi bakunze kujya bagenda bapfa bakarasana. Ndibuka ko hari n'igihe bigeze gupfa Kanyanga hari hafi ya za Ruvungi, bararasana abasirikare 3 b'u Burundi n'umu FARDC umwe barapfa bapfuye Kanyanga. Ndibuka ko nare hejuru muri Ho Plateau, donc muri la chaîne de montagne ya Mitumba, naho hari abarundi baherutse gupfa bishwe n'igisirikare cya FARDC. Uri kumva yuko ibyo byo ni ibintu basanzwe bakora, ni ibintu basanzwe ubundi bacakirana buri munsi na buri segonda. Ni ukuvuga ngo ibibahuza ibyo ntibibura, ibibahuza ntibica isheni, bibahuza kugira ngo babashe kugira ute kurasana. Ahangaha reka iyo tubiveho, ikigaragara cyane nuko igisirikare cy'u Burundi FARDC na Wazalendo kumvikana kwabo kuri kure. Reka twigire kuri no dosiyo muri teritwari ya Mwenga. Muri teritwari ya Mwenga uko byitwaye, ni muri teritwari ya Mwenga umutekano ukomeje kuba muke. Ni iyo bita mouvement citoyen machozi ya raia baratabaza cyane batabariza igisirikari cya Kongo kibamereye nabi, batabaza guverinoma ya Kongo ibamereye nabi, aho abarundi mayimayi
n'indi mitwe n'ubundi bakomeje kugira ute kwibasira abaturage. Mouvement Citoyen Machozi ya Raia ifite akababaro kenshi kubera situation z'umutekano ziri muri teritwari ya Mwenga. None barahamagarira imiryango mpuzamahanga ko batabarwa vuba, ndetse bagahamagara intare za Sarambwe zikomeje kwa advancinga yo bita progression de AFC M23. Noneho hakazaho na violence de déplacement massive, ndetse n'abaturage bakomeje guhohoterwa ni FRDC ni Wazalendo ni FDNB, bagatabaza ngo ntibaraba mu ntambara, namara kuba mu ntambara na FRDC nayo na Wazalendo bakomeze bababere ikigeragezo. Baravuga ngo ibice binini bimaze gufatwa hariya, yaba Kasika, Kadubo, ibi ni ibice biri gukontororwa na Alliance Fleuve Congo M23 ku mirwano yagiye bahuza, ndetse abarundi na groupe za Wazalendo benshi bari hariya bariyirukankira. Bamaze kwiyirukankira baratoroka baragenda, kumva yuko ibintu ntabwo biboroheye, ibintu bikomeje kumera nabi, ubona yuko bari gutabaza hejuru y'ibyo FRDC na Wazalendo bakomeje kubakorera mu bice barimo, bahamagara intare za Sarambwe kugira ngo zibashe kubatabara. Hano baravuga ngo de nombreux éléments de la FRDC ont quitté précipitamment les lignes de front. Umubare mwinshi w'abasirikare ba FRDC barirukanse bata imirongo y'urugamba, ndetse bagenda biba iby'abaturage. Bakavuga ngo wababonaga ku muhanda buzuye bari kwerekera ku muhanda la route principale de Kamituga, bagenda bakora icyo bita pillage, violence physique, violence sexuelle. Bakubitaga abantu ubundi bagafata n'abagore ku ngufu. Cyo ni igisirikare cya Kongo. Ibi biravugwa na ya societe Machozi ya Raia, donc amarira y'abaturage. Bagenda biba pillage, bagenda bakora violence physique na violence sexuelle, ndetse no gukubita no gukomeretsa. Ibi birajyana n'iya violence physique. Bakagenda banamenasa, banasenya, destruction de gusenya amazu y'abaturage. Aba batipe nimbwa kugenda basenya n'amazu y'abaturage. Ibaze urahunze, niyo mpamvu batagenda n'umugisha, niyo mpamvu nta n'urugamba batsinda, kuko ibyo bakora ni ibintu n'ubundi ubona ko ari ibintu bidafite aho bihuriye n'ukuri cyangwa gucunga umutekano w'abantu. Ibaze umusirikare w'igihugu aragenda afata ku ngufu, aragenda akubita abantu, aragenda asenya amazu, aragenda yiba ihene, yiba ingurube, ngo abaturage bamaze kuba traumatize n'igisirikare cya Kongo. Niyo mpamvu umuntu nababwira ngo Alliance Fleuve Congo M23 yaziye igihe kugira ngo irengere abaturage bakomeje kurenganywa n'ino guverinoma ya Kinshasa. Abantu bose ndahamya ko aho mugereye, yaba babandi twakwita ko bari abapingayi, ko ukuri bamaze kukubona. Hano baravuga ati ngo intervention yaje gutanga ramforo y'abarundi, ngo nibo bari bashaka kugerageza wenda gushyiramo akantu k'agakarme ku bujura bwa buri gukorwa, ngo ariko nabo nyuma baza kwiba. Abarundi baraje bashaka gukaruma iyo situation, ibyo bagendaga bari gusenya amazu, bari gukora n'ibindi bikorwa bibi, ariko nabo nyuma baza gukora iki? Baza kwiba.
donc baraje biyerekana nk'ari abatagatifu ariko bafite undi mugambi wihishe, bari bafite icyo nabo bashaka kugira ngo baze kugeraho, ubundi bamanze bakwegeza ku ruhande FARDC na za wazalendo, ubundi nabo babone uburyo biba. Kasika haracyameze ho hameze neza, gusa ngo ikigaragara nuko habonetse abasivile 3 bapfuye nabo banizwe. Ku makuru akavuga ko abo basivile banizwe na wazalendo. Ibi ni movement, ni yino movement yitwa movement machozi ya raia nibo babivuga. Egorge donc baranizwe na wazalendo. Baravuga ati ngo inama yakoreshejwe na mama 23 ngo yabashije gushyira abaturage ku murongo hariya muri Kasika. Nuko ngo inama mama 23 yakoresheje hariya muri Kasika ngo yabashije kongera kuba yosubiza ibintu mu buryo abaturage barishima. Urumva ko ino muvuma navuga ko wenda bo baravugana, ntago babogamiye ku ruhande rwa M23 cyangwa ku ruhande rwa leta, ahubwo bo icyo babogamiyeho ni ukuvugisha ukuri. Baravugisha ukuri ngo ndetse ngo byatumye abaturage bongera guhita bagaruka mu mazu yabo. Donc inama AFC M23 yakoresheje hariya Kasika ngo yatumye abaturage bari bahunze les déplacés de venir immédiatement dans leur maison, kubera ko ngo kwihisha mu mashyamba wagombaga guhura na balle perdue cyangwa bakakurasa bazi ko uri muzalendo cyangwa uri FARDC, kuko ishyamba ribika byinshi bibi. M23 yabwiye abaturage iti ni mutahe muve muri ayo mashyamba mutaza guhura n'ibibazo bikomeye, ndahura n'ibibazo bikomeye. Baravuga ngo igice cyo muri sud, la partie sud du territoire, igice cya sud, ariko reka manze nareba hano hejuru. Hano baravuga ngo Corneille Nangaa na Emmanuel Makenga ngo nibo bafatwa nk'abazagarura umutekano, donc stabiliser leur présence dans la localité. Ngo baringinga Corneille Nangaa, bakinginga Emmanuel Sultan Makenga, kuko nibo bari mu kiriya gice kubafasha kugira ngo umutekano bari bamaze iminsi barabuze utazongera kugira utazongera kubura, ahubwo bo babafashe uriya mutekano utazongera kubura rwose, nkuko za wazalendo zari zarabagize, za FARDC uko bari barabagize. Barababwira bati twebwe mudufashe rwose, bino bintu byabayeho ntibizongere kubaho. Hano bakavuga ngo igice cyo mu majyepfo ya territoire ngo kiracyarimo ngo kiri mu maboko ya administration ya Kinshasa. Nuko ngo ibindi bice byo muri Mwenga havuyemo agace ko muri sud ya territoire niko karimo FARDC, ngo ariko aho hantu hari FARDC cyangwa harimo hakiri mu buyobozi bwa Kinshasa, ngo abaturage bakomeje kumererwa nabi. Bakavuga ati ngo l'avancement de la AFC M23 ngo niyo mpamvu ngo ubona ko n'abautorite bamaze guceceka, kuko aho bageze muri Mwenga cyangwa no mu bindi bice abaturage bishimira intare za Salama. Lepri bekano bakavuga ngo abantu benshi ngo bavuye muri panike, ngo abantu benshi ubu ngubu baritonze, abantu benshi yego babayeho mu buzima umuntu atapfa, n'ubuzima bwo kwitondera,
ngo ariko ahamaze kugera M23 ubuzima buragenda buraba bwiza. Hano bakavuga ngo les cités minières de Kamituga ngo nayo imaze kugira ngo influx massif de déplacés depuis une semaine, ngo hamaze kugera abadeplace benshi, kandi noneho Kamituga nayo ngo urabona ko intare za Sarambwe ziri kwisatira. Ibi kubera Kamituga ngo abaturage bakomeje kwibasirwa na FRDC na FDNB na FDLR na ziyo mitwe ya za Wazalendo. Ngo ikindi kigaragara rero muri Kamituga nuko hopitale zaho zamaze kuzuramo imirambo n'abapfu bo muri FRDC, ndetse morgue ngo zamaze kurenga igipimo, ngo ndetse hakaba hari n'abarwayi benshi basizwe b'abasirikari basizwe mu mahopitale hariya za Mwenga no mu yandi masantere de sante, ngo basaba M23 ngo ibiteho. None se abari barigoma bari muri iriya hopitale ya Kakatindo ntimwarebye ko Fande General Emmanuel Sultani Makenga ari kumwe na General Nsabimana, General Byamunguje Croix bagiye kubasura bakabajyanira kawunga, bakabajyanira ibishyimbo, bakabajyanira amavuta, mu gihe abari Gisangani kuri kote ya leta bagaburirwaga umugati umwe wa sanfra ku munsi, umugati w'100 ku munsi umuntu w'indembe. Ariko indembe za FRDC zigoma ikimara kubohozwa zagiriwe neza na M23 na Alliance Fleuve Congo, ndetse chef d'état major aragenda ajya kubasura. Machozi ya raia msiwe na shida na waza icyama kiri kubyumva, ziriya ngabo ntacyo ziba, nizari ziri muri Goma ntacyo zabaye. Kamituga rero, iyi Kamituga ndashaka kujya Kamituga, ndashaka kuzajya Kamituga rwose, intare za Sarambwe zihafata nanjye njya Kamituga. Ikintu rwose ndashakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo nanjye nzabashe kwigirira hariya Kamituga. Hano baravuga ngo asajuru akena intervention, ngo na intervention bagikeneye muri no minsi y'ingabo za FRDC ndetse na Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi, kuko nta na intervention ngo ikenewe ya gouvernement congolais, kuko ngo nta nicyo gouvernement Kinshasa yabafasha, kuko ngo nta nicyo yagigeze ibafata. Ngo iriya mouvement citoyen ngo yitwa Machozi ya raia, ngo iravuga ngo ni défense des droits et la dignité du peuple congolais. Donc babereyeho kugira ngo badefande uburenganzira ndetse n'ubusugire bw'umuturage w'umukongomani. Hano bakavuga ati ngo barakondana cyane, ngo icyambere barakondana leta ya Kinshasa ikomeje gutuma habaho violence sécurité, donc violence y'umutekano w'abaturage. Ngo icya kabiri ngo bagamagarira ngo exige une communication immédiate et une transparence de l'autorité provinciale et la nationale sur la situation réelle de Mwenga. Ngo bagahamagarira igisinani guverinoma Kinshasa kubafasha muri kino kibazo, ngo barayikondana, ngo barayikondana nayo, ngo kuba ntacyo ibafasha ku bijyanye n'umutekano, bagire n'ukuntu batanga transparence ngo ku bijyanye no kubura k'umutekano muri ya teritwari ya Mwenga. Ngo bakabasaba noneho ngo no kuba bakora icyo bita mesure de protection pour les civils, barebe n'uburyo bashyiraho mesure yo guproteja abasivile bakomeje kwibasirwa n'igisirikare cya FRDC na bariya bacanshuro abarundi n'abandi bari kumwe nabo.
bagamagana n'imiryango mpuzamahanga kuba yaza gufasha abaturage barara muri Kamituga n'andi malokarite aturiye hariya, babajyanira amabashe, babajyanira ibyo kurya, abana bwaki buriya ziratungura n'ibindi kugira ngo babashe kubafasha hariya Kamituga aho bari n'igihe cy'imvura, barebe wenda ko no kunyagirwa byahagarara n'ibindi bibazo n'ubundi bari guhura nabyo. Bakavuga ati ngo barebye mais en garde contre l'installation durable d'une zone sous contrôle, ngo banarebere hamwe uburyo bashakisha uburyo bwo kuba babasha gufasha ku buryo umutekano ushobora kongera kugaruka, bakareba uburyo wenda inzira bayoboka, niba ari iriya nzira y'ibiganiro, niba ari inzira ki, bakareba uburyo babikora. Iyi ni ya muvuma yitwa Machozi ya Rahia. Muri teritware ya Rucuro umubare muke wa wazalendo naho uri gusubiranamo na guverinema, abari basa naho bari bakihisha hariya muri za Bukombo. Igisirikare cya FARDC cyabazanyeho komandema, hasohoka itegeko rivuye kwa General Autoproclamé uriya Ignace Dominique Ndaruhutse, yuko bagomba gukubura bagakuramo aba FARDC bose bari basigaye hariya. Bakunze ib'Intare Official rero, wakaryoshye nigahora ku munwa, ndahamya ko amakuru nakagaruka, kadukomeze tubateguriye n'andi. Icyo nabifuriza no gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Abatari bakora subscribe, mukore subscribe ku Ntare Official, musharinge ibiganiro byacu mubihereze n'abandi, ubundi tuze guhurira hamwe. Ndashaka kugira ngo, hari abantu benshi bari kudutera inkunga, ukomeze mudutera inkunga. Mwabonye ejo urugendo nari nakoze, ubundi nkomeze nkore n'izindi ngendo pore bunyi ngenda nkora ingendo hirya no hino babwira uko byitwaye. Uwiteka Imana rero akomeze abane namwe. Ndakenera kugira ngo turebe ko twakuzuza ibihumbi 50 kwezi kwa kabiri by'abasubscribers, aba abone bacu bakunda Intare Official. Reka nsuhuze rero abandi bose kandi mbabwira ngo bye bye, turi kumwe, ciao ciao.